se Kristo ne do we ye mu a ense ye bedowom endra me ka kira we say edding. When we talk about love, it is not bibi a mere thing na ye bie ya no aka. Because some people were born for anybody be ye boni papa na why ni nyina ni be so the of Christ is in equal people on this earth. Anybody boot for boot. Kwani boot. Obra na wan ka say taxi drivers. Okay, so me akos nam ne me. Adwene nya adwuma. Atwede ne pa tan wa yemwa. Ohunu se won kokokora pia bonten an wo di wo matem. Mo ho semu wura. Say nipa we no kan sa keke uda urade anopa odi pa me mfa microphone na yemi ahoma intum na yemma nipa mfrɛ yemi so mo do Kristo meka say ane mi do Kristo say den through our words we cannot say that we love Christ. Untimi nka wa no say me do urade obi ka se odo nyankopon na otan edi kire no because nyankopon nyina ye. It is not enough for you Christ and how your brothers, the people that you can Yesu na yesi ye dono ni yenhunu ne da yenhia ne da nanso ye ka se ye dono yenwia ye ne ne tie de ye no. It is not enough to say. James chapter 4 verse 29 unya bra no akwa kenkan ewo ho Bible me atie ase se through our words no cannot only be a justification, avoid God's people. So we giant okotire betire ntro ma obi aburu nu ana o kana de ahye yie because concern ba no wate asimu a wo ba na mema no say mema no ma ba se duonu abom be ma ba ko be handle ni nyina entro sekuro adapa atwa ye oba bere wa ba entro unhunu so mo konsafo hu sekuro no mo betumi ahye ni nkura mo mfre no ne dress na nkomu ye Kristo mawo amanu apre ni nua nhwe nse kwanso ye bia ya no ayese do Kristo no keke ne do Kristo edi me ba nka me ye nka me de sabi onya beboa wo yenchi. How do you demonstrate the love of God? By speaking with kindness. Speak kindness to people. And yeah, because in kan kwadani e wode o ka kire ni papa se wo bia kogye wa anana ne beda ya shebe no eye bayi subasa Sunday mo na wunua munyame amadom ne wa hira mo sin in you. Yesu mpese ye beka su ompese enkrofo ni yense ye ginan senka madwempa anka obe odi na de ne di si ha my ahoden equal to love. We prayed. Amen. Erade nke ho ye response na eto aso mu wi ebesan ba na de dia wono nso so anse ye first person 93.3 Achimabo, the best in the East. Pay and so Joseph Kofi Ejiweni na ana yake ntuma abani anopɛ o pɛ DSTV decoder ko yipa at the amount and soto anadani everyone say TV guide and I say fake guide and ope bia to a na say feto odi kobo adwumam odi kobo fie e bia obi dada asai opese osiesie no a nini na first source enterprise asoye obesiesie ni kama enso estos enso emfama odi no asante emba odan and e de agusu e de amount hwani mu ewo achimodan 849 02 enterprise number no pay da oni echemu ewo aba na wo complain say usisi air pile adwen wo your ba loss of appetite wana so ye omo aduru abobo na fe obema no entumi embo adwuma yie enso emfema wo se no ontu ase enso emfema kira ohuni yie enso emfema bia na odihie betena mo so a fa ne ko abawana so ye diabetes prostate and I said fibroid any hb huan chufu pra so ebutu a ye hwe na fe yasa ya de batem de ye dan ni ewramu awo NSC butua na ese no pepe ampedu and for Reverend Dr. Kwesima 062 055
ama bibia bi ofeli enya wo for se na watro apase ne ye o mathematics bibia enso akoyi ediama apase ne kama ma bibia begu fie no mo ye dede no mo fa ha no mo kwa ha no mo chin e ba kofa asem edi abrɛw mankura no enjoy ne grand success remedial college no mo kosua de na bibia enkoyi e wo morning session wo asimre de e wo no mo a ene so Monday to Friday ha na cheche na de na wate ase ye pa yes koyi ediama no location no obehu yan na waba na obesua de na 3.3 FM ha enso akoyi ede 69 02 0 so na fibia Komono enano pedi anach FA Cup 2024-2025 season set na okowie ye no ene Division 1 affair ebetumi akoso Kerala United almost enya Young Apostles Techimale afi Mediama Sporting Club na afi Atram Divisa enso ehye bi ekoto so MTN perfect Oluboy Komodo FA Cup no ekoso wa emya de awodo be fa yi pa eni ti do be kan e che Ghana foni na komo enso eni a game of good spectator. We are a good supporter. Almost good game. There's no who's ball in the IFL. We I am so IMC ne enso timisha Ghana Football Association pen for adia kopima galka pen for enso koshi akotoko IMC no na enkomotwetwe na ekoso no watutu janibi diamane Ghana Football Association ne ne osenka galka for nankasa kra ediri nkan tu akotoko pen for a enu yensem Football Association ne de emesa asem omo fine omo nu so omo so fine edom na se ni die ebetumi ne nkomoni the next time say what hell with protocol won't bench and Sadia. But until we leave the ignition baffle into the whole situation. Somebody now the back concern Edma Asante Kotokobo Efeno Nana Odro Safie na Nana Pinkreka Sawi na mom omo polata baby a monitor send na mrepem se ket to do one only and back door. What's up? Because I will to sense mu a eja e de afa na fo ko bo no mo efedo ene so kwade sa ndem man de se posifo searching crofo pose blasters na ebo ball park no so a akobo oni ekonma entie nkoma na se Mickey Charles enso e de eja obetumi akasa tama na wafa ball no onti basabasa bia the Kumasi Sports Stadium not only be brung a half of journalists no there are lots you understand sure this has no league center or mem has say yakwa young so police for search fans in that not even the Accra Sports Stadium not even when the national teams are playing but be no when my mom say fans will be other we say ye twa ye twentwen so na fei eniam amia leg no asan so I know say the quarter